صوت الحق صوت الحق صوت الحق fandarana momba ny finoana islam izay atolotsy ny fianakaviam-be musulmane eto Madagasikara. isaky ny alakamisy sy ny asabotsy manomboka amin'ny 7 alina eto amin'ny radio université Mahajanga. Sautul Haq, ny finoana islamo sy ny science. Sautul Haq, ny lalàna ara-pinoana islamo. Sautul Haq, famakafakana ny koroany masina. Sautul Haq, ireo petsabolana natao mpaminany Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Sautul Haq, ny tantara mpiainan'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam. azadino ary Sautul Haq, isaky ny alakamisy sy ny asabotsy manomboka ny 7 alina eto amin'ny radio université Mahajanga. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'an. Nianatsika insha Allah yaka itandrenwe moa vile finoanatsika zany marina samisi fahadisoana. Ohatra haitsika zany hoe ino le tsara ndraiky ratsy amin'ny rôlitsika eto amin'ny dunia zany, moa ve fantatsatsika zavatra zay. Teny zay nderesantsika androany makasika hoe favoasoratra. Matetiky tsika zanak'olombelona zany hoe io ne favoasoratra, midika ino zany? Midika hoe io ne fa lahatra anaka. Nefa io teny io zany manana fomba fijery anakiroa. Raiky amin'ny lafiny hoe positif na hoe amin'ny lafiny hoe marina, de raiky koa zany amin'ny lafiny negative na amin'ny lafiny anakiray hoe diso. Fa atsika mijery amin'ny lafiny diso zany na hoe lafiny negative zany, io matetiky renitsika amin'ny fiainana amin'ny vanim-potoana iainantsika zody. Andao atomboko tsika zany hoe amin'ny lafiny zany lafiny negative na hoe lafiny hoe diso zany makasika hoe io nefa voasoratra. Andao atomboko tsika amin'ny zavatra zay. Io fa voasoratra na hoe io fa lahatra anaka diso tanteraka olo anakiray ohatra milaza zany nefa izy tsy nanao ezaka. Izy zany ka hoe misidika ambadiky ny lahatra fa izy tsy nanao le ezaka. Izy tsy niasa, izy tsy nijery moyen jiaby mety ahafahany tafiboaka amin'ny zavatra igny. Le izy tsy tafiboaka izy milaza fa hoe io ny lahatra anaka na hoe io ny fa voasoratra. Izy zany ka miafina amin'ny hoe amin'ny lahatra zay. Ka izy mila manambara fa zany fa mankasitraka zavatra nampandaloviny tombo Allah subhanahu wa ta'ala aminaka io, nefa tsy sezika nataony. Nefa tsika mila mahafantatra fa tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala izy ne manerika tsika hoe atsika mila mankasitraka amin'ny zavatra jiaby zay nampandaloviny. Amin'ny zavatra jiaby zay nomezina atsika, atsika mila mankasitraka izy. Marina. Fa tsika koa mila mahay koa fa tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala nanerika tsika hoe mila manao ezaka, mila miasa, mila manao cause. Zany zavatra nanarany tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala. Ohatra matetiky zavatra hitatsika zany hoe misy olo niala baka amin'ny place misy izy, nandeha amin'ny hoe amin'ny université zany nianatra. Nety nisy relation izy ndraiky vehivavy anakiray amin'ny fianarana azy io. Mety nataony fianarana azy tao anatin'ny taontsika 5 ans zany izy nianatra. Izy mety nanome promesse ny vehivavy io hoe zao mety angalanao vady. Avita fianaranty, zao mangataka anao amin'ny ray aman-dreninao. Nefa lefa vita fianarana azy, ohatra alaitsika zany 5 ans nianarana amin'ny université na 3 ans zay nianarana amin'ny université. Izy nino? Vanalohany izy tsy miasa.
fotoana anazy zany very fahatany izy marandreny zany matoa mihina mandeha mitsengo zay fo zany fiainana anazy andavanandro fa izy zany tsy mitsakay ka hoe zatiny tokony hiasa mandeha koa fotoana zany vehivavy mety milaza aminazy eo ivena manao ty mandeha mangadika zao ray aman-dreniko fa fotoana mandeha ataontsika hoe fa misy 2 ans zay nivitan'ny fiainantsika zay jusqu'à jour nao mbola tsy misy lohany tsy vitiny mety mahatsapa le lehilahy hoe andao basy zany de angadika anao ray aman-dreninao zany la izy mitodi-doha mandeha ray aman-dreniny zany vehivavy zay nefa jevantsika zany izy mbola tsy prêt le izy tonga any izy jevantsika vantsika hoe izy zany tsy niasa izy mba hoe tsy mba nanao formation zany mba nianatra tsisy zavatra nataony za ataontsika hoe atiny 2 ans nivitany fiainana anazy tsisy zavatra nataony le izy mandeha mangataka le vehivavy amy ray aman-dreninazy eo ray aman-dreny mety marefuser tsy manome satria zavandreo tsisy hoe tsisy asa eo mety mahita fa ino mandeha milomanao zanakanay jevanao izy bako mandeha miteny hoe io nefa lahatry anaka na io nefa voasoratra za mety tsy mahazo anao efa voasoratra diso tanteraka ny simbatrinao zany fahatokisany zany vehivavy zay fa io atsika mijery anao mety miteny hoe fa io nefa lahatra andao kesitsika fa io nefa lahatra anao zavatra zay fa ohatra anao milaza io lahatra anao koa de kanzay kazavadiny basy izy fa tsy mendrika aminao satria fotoana anazy jiaby very anao tsy ezaka zay nataonao dikan'izany tsy mendrika anao koa zany izy koa dikan'izany ohatra anao milaza fa io fa lahatra anao zavatra anankiray anao tsy ambila basy jevanao iny zavatra hazonao io anao tsy andoika anao mila hany latsika baka andanatra pitsara io basy anao ka zany koa olo anankiray zany tsy miezaka manantony tomponazy Allah subhanahu wa ta'ala izy zany tsy manantony tomponazy Allah subhanahu wa ta'ala bako tsy vitan'izay koa izy zany mbo tsy mandinika am'le fahadisoana zay nataony na hoe zavatra mandalo eo amin'ny fiainana fa le anao miresaka aminazy va aminazy le zao ampahitsiny Allah subhanahu wa ta'ala le za ampahitsiny Allah subhanahu wa ta'ala za mety mandeha amin'ino mandeha mivavaka zay le za ampahitsiny atsika mijery fampahitsina al-hidaya io anisan'ny lahatra io anisan'ny ino lahatra zany fampahitsina zay fandao jevantsika koa na tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina al-Qur'an tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala izy milaza amin'ny sourate Zumar verset 55 jusqu'amin'ny verset 58 Allah subhanahu wa ta'ala izy milaza hoe واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون نبأ أنتم بتشيك الله سبحانه وتعالى أراو نفنبأنا تا إزنينو ندوشني تمبنا الله سبحانه وتعالى أراو زعبت زي أنا زن منارا le zavatra io mialohany ahatongava nino sazy tampoko aminareo nambany tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala anao zany manaratsendriky alohany ahatongava nino sazy tampoko avy aminareo amin'ny fotoana mba Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny fotoana tsy ampoizinareo yani Allah ka amla mambatsika manaovanao ezaka tsendriky amin'ny zavatra anankiray montoiziny Allah subhanahu wa ta'ala aw taqulu nafsun يا حسرة على ما فرطتم في جنب الله وإن كنتم لمن الساخرين ألوانا بان الله سبحانه وتعالى ألواني إتنين نولنا كريوي لوزا منكا لوزا ستسنين تنغا لوزان أم نتشفانا كل تين تومب الله سبحانه وتعالى ستسيا زواني سنولوي أولوي في دي كان الله لما أمباتيك بي anozan manatin kubekun Allah subhanahu wa ta'ala alwan atungava le faninin namnowe anom lazawi luzam nakawi amtsfana ku zetin top Allah subhanahu wa ta'ala zai Allah mlaza kwa mni so amni verset 57
أو تقول لو أن الله هداني لكم لكنتم من المتقين. Naula na krea ndi teni zwe raha rambanino rambana paitsin tompona kaza zay zawani sanul zewi zeunino zeul pim zen. Allah kumbulan tuizn Allah au taqulu hina taraw al'adhab law anna li karatan fa akunna min al-muhsinin. Nakola na krele izvan Allah subhanahu wa ta'ala fama yitazan sa'zay fahitan weli sazba kam tob Allah subhanahu wa ta'ala izimlazi rawacha zaimbu na mpu damni duniani zambu na verina zawa ni sanulu zena nao zavtsatsa nao na nao asatsa zetam dunia tain dikanzai anozan Allah subhanahu wa ta'ala bila manambahatiri ano distanteka wacha nom ndimlaza we rawacha zain na paichin tompunaka Allah subhanahu wa ta'ala rawacha zau na paichin tompunaka Allah subhanahu wa ta'ala fayu chakareo zan faichina zai tena maina li faichina yubaka mtomptika Allah subhanahu wa ta'ala fayu chiaz mempona kayu jusqu'à tatska zan milamiezaka atika zan milamiezaka milamanao ezaka zana tika vomezan Allah subhanahu wa ta'ala zan faichina zai dikanzan baznajun atika milamiezaka famisula ezka ino andawa tika ndivava andawa tika ande muske andawa tika ande masjid inza vchambaina nawe zani compaiti angataza ampaitin Allah subhanahu wa ta'ala izan titian ezaka fa wacha no mana ezaka Allah subhanahu wa ta'ala mankayirna zabta zai fa atika zantena main chimana ezaka fatika mnino we msiji kamba dikinzan lahacha zai kaya zai kuwa anjaya maswandu yuzan afbakam tomptika Allah subhanahu wa ta'ala sakafwan tika jabiu we harina ziyash tika jabiu yubakam ni tomptika Allah subhanahu wa ta'ala fa atika chimena ezaka zai zetika vomazu fa yitswe vola latika bakandancha zai fa tika chimena miezaka atika milamiasa yutika vomazavcha zai fanoka zamande mtini yufa lahachanaka na yufa vosoacha kanifa zanwe anau chinanau ezaka kanifa anau chinifua mareina anau chinyasa anau chinampiasa saina namzavcha na krei na kowe anau zani chinandene anantunu ul expert na ul man na chakefa mzavcha na krei anau tukumanende nantunizi anau nandeniana cha amnazi nefa mzele anau chitafubwa kam nifienana anau mzele asemande mlaza we yunifa vosoacha na we yunifa lahacha na kai fakanifa anau tukumiezaka le anuna na ezaka na ozei anobokom lifcha amni bek anobokom lifcha amninu amlahacha ntomptika Allah subhanahu wa ta'ala dikanzan afanzan fanovanozani ezaka zai yuzan vanchika le lafinwe negative na we lafin dish matit kandistika mnifaramun na misatika we yunifa lahacha na ka nefa dika zani tetika fa we atika chinanao kozi atika chinanao ezaka bugotika miaf na mbadikinzan lahacha zai farua lafna na kreze we marina positive we lifiteni na tika we yunifa vosoacha deuxième partie na tika jamande mjewe ulana krei mamoka we fale finwana naz marina boko izan radam nino amle lahacha zenalefan top Allah subhanahu wa ta'ala ulana kreze we ulina na ezaka naz ulin yezaka le aiz fan yezaka nana we toutes les moyens jaba vitana mzavchana krei is bokonino namitika tokinazi amni tombutika Allah subhanahu wa ta'ala mismana paendena na krei izimilaza we wacha na misavacha ile nom ni fienana na mitimtad tomabil anometimila wafa kam ni fanadina anometmis posta na kreze mitwiti anozan azu nambaya mana paendeni wacha na misavacha ile nom ni fienana manova nowe ezaka manova no efono
jiaby amin'ny zavatra iny. Donc anao zany ohatra mila afaka baka mianaka ataontsika hoe anao miezany mianatra marandeny mantsana aliny mandiana mandeha mananton'olo zay manana zany fahalalana zay. Anao mety ataontsika mitady trano vatony any ndana miasa ndana mikarama anao iny vola kelinao angonao dia ataova jiaby le causenao zany mety ahazoanao zavatra iny. Dika zany koa mila afaka ataonao jiaby fianaranao ataonao jiaby ko vitanao zavatra jiaby anao fa niezika fa nanao ezikanao jiaby zay tsy midika anao fa nanao ezikanao jiaby anao tsy maintsy afaka, tsy midika anao fa nanango volanao jiaby tsy maintsy azo trano vato. Fa apitsao amizay tokinao amin'ny tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala zao mametsika tokinaka amin'ny tomponaka Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny ezika jiaby zay nataoko zay. Fa tsy voatenao nan ezika anao tsy maintsy mahazo fa io amizay le lahatra ny Allah subhanahu wa ta'ala hoe azonao izy sady tsy azonao fa izy le lafiny positif zay resatsika atao hoe anao zany nanao ezaka zay. Mbony toy izy manampaezany manampahendrena iny Korana iny izy milaza hoe vanalohany vantsika hoe anao zany ino manova ezikanao jiaby. Faharoa apitsa amin'ny tomponao Allah subhanahu wa ta'ala zany hoe le cause ny zavatra iny hoe le hoe fatokisanao amin'ny tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ny fahatelo nambany manana zany faharetana zay anao. Tsy hoe anao nanao ezaka niany anao mety niasa mafy diniro anao amin'ny asa zay nataonao iny ka anao tsy maintsy hoe mila voavaly niany na hoe anao tsy maintsy azo hoe afaka examen. Le ezika zay nataonao zany anao mila manana faharetana hoe mety mandalo izy ataontsika mety possible 2 ans 3 ans mety 5 ans eky voazonao le trano zay ilainao zay voangonao zany le vola jiaby zay ilainao. Dikan'izany anao zany mila manana zany faharetana zay. Inna mba antombotsika Allah subhanahu wa ta'ala makasy zavatra zay. Wa rabbuka yakhluqu man yasha'u wa yakhtar wa rabbuka yakhluqu man yasha'u wa yakhtar namba Allah subhanahu wa ta'ala we tomponao Allah subhanahu wa ta'ala zay nanamboatra zavatra jiaby zay nanamboatra zavatra zay ny tiany bakô izy nisafidy amin'ny zavatra io fa tsy namena hoe choix zany le zanak'olombelo nisafidy amin'ny zavatra io. Dika zany Allah subhanahu wa ta'ala zany misafidy. Allah zany mahay zavatra io hoe amezinanao sakarakory fa atsika zanak'olombelo zany atsika mila manao zany hoe ezaka zay. Zany namba tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala hoe izy nini nahay zavatra zay tiany ay izy koa zany nisafidy amin'ny zavatra io fa tsy hanjahany nino zanak'olombelo velively zany misafidy fa io ampelatana Allah subhanahu wa ta'ala. Midika ino zavatra zay midika fa hoe anao mitsefa anao manova ezaka anao zany manova koza. Tsy vitan'izay koa anao zany mivoaya amin'ny zavatra anankiray mieza mangataka amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ataova zavatra mbo azoko ataova zavatra azoko ataova za afaka fanadina ampitombo fahalanakay. Dikan'izany zavatra jiaby miankina amin'ino tsy maintsy miankina amin'izany ezaka zay. Ohatra vitanao amin'izay le ezaka iny zany apetsao le fatokisanao amin'ino amin'ny safidiny Allah subhanahu wa ta'ala zay safidiny Allah subhanahu wa ta'ala aminao. Possible Allah subhanahu wa ta'ala vantsika hoe mety manabena zavatra io nianiana aminao. Mety anao niezaka kely de fa nivany Allah subhanahu anao mety mitady vola kely zany anao dedeky bakany zay mety nisy nino fanampiana maro na mety misy ezaka misy hoe vola maro mety nazonao amin'ny ezaka kely zay nataonao iny. Dikan'izany mety possible sokafiny Allah subhanahu wa ta'ala nianiana izy iny na mety possible ampiambesiny tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala fotoana maromaro izy voazonao. Ka zay koa ndray masoandrotsika na mety nano ezaka de possible izy mety mivaly nianiana le ezaka zay nataonao iny zany mety possible izy iny mandalo fotoana maromaro zany izy vao mivaly. Dikan'izany apetsao zany ampelatany Allah subhanahu wa ta'ala zavatra zay anino raha ohatra anao zany fananao zany ezikanao zay zay anao vao milaza fa hoe raha ohatra zavatra zay nivaly bakao zany izy anao vao milaza fa hoe io fa voasoratra na koa hoe io nefa lahatra anakay fa voasoratra na io fa lahatra anakay anao zany ino fananao zany ezaka zay. Misy manampahendrena anankiray izy milaza hoe zavatra anankiray koa tianao anao zany koa mila zavatra anankiray mety nano ezaka anao fa anao bakao tsy tokony hoe
mila zavatra igny ahoana zany anao zany ohatsy andeha ezaka anankiray anao zany mety hoe mitady avao ny tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala anao zany ezaka nanao ezaka niasa nanao ezaka maro sambihafa de napetsika anao amizay ampelatana Allah subhanahu wa ta'ala zany amin'iny am'le ezaka zay nataonao jiaby to fa tsy hoe anao zany mila magnano ezaka de tsy maintsy mivaly betibetiky de anao zany ka hoe midelaissé hoe amin'ny ezaka jiaby zay nataonao igny zaho miamby le valiny zay omeny tomponaka Allah subhanahu wa ta'ala zaho amin'ny ezaka zay zany nahatonga manampahezina antsika milaza hoe zao voadidy hoe anao ezaka fo amin'ny moyen jiaby zay nanay zay nanao ezaka igny fa raha ohatra vita ezakanay zany io apetsikanay zany hoe ampelantanany Allah subhanahu wa ta'ala izy misafidy zavatra zay de fampiasainay jerinay fiplanifienay zavatra zay misy zavatra mety projet de tonay fiplanifienay izy fampiasainay vatanay jiaby igny fa le fonay zany io tsy tokony hoe mandiniky hoe am'le asa zay nataoko jiaby igny amy denirinaka jiaby igny za tsy maintsy tokony nino mahazo fa aminazy igny tsy tokony kaya zay fa fonao zany tokony miala tanteraka amy zavatra zay fa io tokonao zany mila mahatoky hoe ampelatana Allah subhanahu wa ta'ala izy no misafidy zavatra zay dikan'izany afahan'le ezaka zay nataonao zay no vao afaka milaza hoe io falahatsanaka io fanisafidina Allah subhanahu wa ta'ala mety possible anao mety mahita zavatra anankiray hoe nitianao nataonao ezaka mafy izy anao niezaka nano izy nefa boko zany izy tsy nazonao na hoe zavatra hafa zay nazonao zay ino namba tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny sourate al-Baqarah verset 216 Allah subhanahu wa ta'ala izy milaza hoe wa asa an taqra'u shay'an wa huwa khayrun lakum namba tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala possible ne anao mankahala zavatra anankiray fa kanefa kanefa ni misy zavatra tsara aminazy igny izy tsara aminao zavatra halanao zany izy namba tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala izy ne tsara no possible no mankahala zavatra anankiray le fankahalana mety possible no mavozo amy zavatra anankiray possible hoe tsy tianao za hoe tsy tianao zavatra anankiray iny na hoe tsy mifanaraka am'le zavatra nirinao fa kanefa namba Allah impossible zavatra halanao igny aminazy igny ka misy atsara anatin'izy ao aminazy igny ka mety misy nino zavatra mety nino hoe zavatra hoe mety nisafidina Allah subhanahu wa ta'ala tsara aminao ohatsy anao mety possible hoe ni passe examen and passe bac na mety nangala ana mety nani zany hoe série D zay mila detonao zay fa kanefa établissement mety tsy manika anao tsy mahazo mandeha série D fa anao mandeha série A nefa anao fanana ezaka jiaby niezaka ino cause zay nataonao zay nefa amizay anao mety mihevitra hoe karatsy aminao izy igny fa kanefa anao boko le mahita sujet d'examen le valy zany le valin'ny examen savanao mety promotion ekendraiky anao jiaby zay tamy série D to jiaby tsisy nafaka fa anao zany nandeha tamy série A zany anao nafaka mety izy alanao zavatra igny fa iny iny zao anatin'izy zany misy le atsarana zay nino ataony Allah subhanahu wa ta'ala io andraiky nisy olona nitany manam-pahendrena anankiray olo anisan'ny olo salih manam-pahendrena anankiray zay koa la hoe nandeha nanontany izy hoe ino maasa anankiray na zavatra anankiray tianao zany hoe présentenao zany atolotrinao Allah subhanahu wa ta'ala anao fankahita ndraiky tomponao Allah subhanahu wa ta'ala zay Andriamanitra zay namba ny manam-pahendrena igny zaho tiako mahita tomponaka zaho amin'ny safidy anankiray ataontsika hoe misy zavatra ny safidiko kanefa tsy hino namezan'ny tomponaka zaho fa zavatra hafa namezany zaho zavatsika koa anazy zay zavatra tiako tomponaka nandeha nanomeza zavatra hafa tsy le zavatra zay nisafidiko igny deky zavatra hafa nilaiko de zavatra hafa zay nameny tomponaka Allah subhanahu wa ta'ala zay nino possible zaho nanao ezaka anakay zaho niasa zaho nanangona vola anaka jiaby possible zany Allah subhanahu wa ta'ala zany nanabena zany hoe ataontsika fanambadiako zay malaky
makasitsika tompo Allah subhanahu wa ta'ala ohatsy nino nampandaloviny malaky zavatra zay fa ohatsy ndraiky zany mety possible hoe mbola elaela na hoe mety za zany mila manana zany faharetina zay fa possible igny zany mahatsara zao le nino izy elaela igny tsy hoe le zavatra tiako fa le safidiny Allah subhanahu wa ta'ala i le tsara aminaka ka namba Allah subhanahu wa ta'ala mety possible misy zavatra anankiray alanao fa kanefa izy tsara aminao de mety zavatra igny zany hoe halako tsy na ataontsika hoe zavatra mety tiako koa fa kanefa koa possible izy mety ratsy aminaka fa le écrivain ratsy possible iny mety nino tsara aminaka zavatra zay de ke tomponaka Allah subhanahu wa ta'ala zany mahay zay zavatra tsara aminaka ohatsy zany nana ezika anaka zay de zavatra hafa namezany za de kan'zany izy mahafantatra fa hoe iny le tsara aminaka io zavatra zay nampianariny mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam atsika hoe manaovanao ezaka miezao manaovanao zany effortnao jiaby zay ohatsy vitanao zany effortnao zay io nao afaka miteny io falahatsy anaka na io voasaotrany Allah subhanahu wa ta'ala wi ahzao namba ni pamnan sallallahu alayhi wa sallam am hadith entertain abi hurairah radiyallahu anhum qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير نبي محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي لبينو ماتندك يتين الله لا بتمنديلة تبينوي مليم بكو أمدو van محمد صلى الله عليه وسلم أمبين ماتندك عندك بين مليمو يسمى مساتان أمدو ما ينفعكم واستعينوا بالله ولا تعجزوا وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلتم كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح أعمال الشيطان رواه مسلم نبأ محمد صلى الله عليه وسلم زم تون حديثي لبينو matandaka yutien Allah mandil chapinwe faible na malim famdo yuzani amdo pinana kozani yumistara amdo wayum manova no zavatra be itil zavatra ilaynom ni fiennano boko mangataza no fanampiana amtompuchika Allah subhanahu wa ta'ala ayano boko kaza kivi anozani anakona katika mtopuna Allah subhanahu wa ta'ala wacha mis zavatra ratsy mety tonga aminao mety zavatra tsy hoe zavatra tsy nilainao zavatra tsy hoe tsy nitianao zany anao kaza mandeha miteny raha ohatra zay nanao karazany sy karazany kaza teneninao zavatra zay namba mpaminao sallallahu alayhi wasallam fa teneno hoe namba mpaminao sallallahu alayhi wasallam قدر الله وما شاء فعل وقدر الله وما شاء فعل الله زن كاوي الله زني فنسافيد زافتين إذن ناوز زافتينو نتين على بمن سلام بنتويز لحديثه كازم بيا سيناريو لتي ماوي راواتشا يزيكونا راواتشا زنتو كازان راواتشا يوزن ما بين فايا الشيطان يوزني ما بين فايا الشيطان نبا محمد صلى الله عليه وسلم دكاي لتي راواتشا راواتشا زين نانا كازي راواتشا زين سنيدكام زات كازين يوزن ما بين فايا الشيطان دكان زي لا نوزن نو إذا كانوا أنا ما كسيت تمبنا الله سبحانه وتعالى أي تمبنا زني من منو زم سوي زفلاها تعمل زي أي بمنشك صلى الله عليه وسلم نبويس كتيك ما نو دواوي واتش مس زبتتا زي تونغام تيكا زبتتا زي تونغام تيكا أتسكتكم تين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله ديرم نوتم بنكاوي أمنينو أملي أسوافنتي ينافيتانينو أساسوازاي واتنك مس زافتارات تونغام نو ميت زافتات شينيلاينو ميت زافتات شينتيانو إن زافتنا باين بامنا صلى الله عليه وسلم تشكاوي تنينوي تنين نبأ بمن شاء الله الحمد لله على كل حال وإذا ما كسيتك الله سبحانه وتعالى
amin'ny zavatra jiaby zay mandalo aminaka. Dikan'izany zavatra hoe fa voasoratra na hoe izay lahatra anaka zay. Dikan'izany safidiny Allah subhanahu wa ta'ala le anao zany fandinanao ezakanao, anao fananao efaonao zay. Io amizay zany io vo tena marina zany io le finoananao zany hoe le finoananao zany marina. Io zany anao vo tena mahefa hoe iny le rôlenao zany eto amin'ny dunia zay. Ke dikan'izany ny piano ajaina zany le famantara zany le hoe le lahatra zay na hoe le favoasoratra zay. Dikan'izany io bazinazy io anao zany manao ezaka. Ohatra anao nana ezaka anao io marina anao zany vo milaza io ne fa lahatra anaka. Fa ohatra anao tsy nanao ezaka anao diso tanteka zany fampiasainao le terme hoe fa lahatra anaka day. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. narainareo teo sautul haq fandaharana momba ny finoana islam izay atolotry ny fianakaviambe musulmane eto Madagasikara isaky ny alakamisy sy ny asabotsy manomboka ny 7 alina eto amin'ny radio université Mahajanga.